The Ace family te hi in lo shave to thinem Austin McBroom le Catherine Price te chung ko channel ani a atira chuan mi ngei nat an hlo in an channel po YouTube a family channel lian le lar berani a fa pathum nein Elea le Steel McBroom te an ni a hun kal zelin an chung ko ni na diktak ron phor chuakin an in rock an to chungchang te mangin mi puyan buma an subscribers te poisa bum na manga voi tam tak lak sakin an du am na chuan chin tok reng nei lo ani bere fans te chuan bum an ni ti an man chhuan nuwa pon engma in soifia na nei lovin an mol pho na te chuan haider zela pa ber Austin in anu puyarin omlo san na te nen shat chuan ni zela tho don puitum anga in soin Instagram model tam tak abuma heng abum te le a mei chabiak si ke te hopo tong chuakin Austin an puan na video te po tam tak mu tura oma an fa te po sum mu na na mang changkaya pu na te an brand tho pui te bum na le pong swala pu na thlengin shat tura om zela Catherine po a skincare line 1212 gateway nena anin biak rem hnuwa Catherine chuan a hlok na zongzong pumbil tumin an password athak maka hei wang hian a business partner te chuan an king hialani hemi chau lo po in bum na tam tak wangin an tho pui ten an king loi maya the Ace family charity events wai hot te po in soisel na andong na sa a an poisa mu charity a an pek turzat an intiam ang te pelovin an ngoi bo pui mak zela mi an bum na le an dot soi zai te po soi tur alatama tuna chuan Austin le Catherine te po in chen felin an in chen na te po hi views an du wanga an dot soi anga tam takin an ngaya Austin hian Snapchat lama chuanin views atangin sum tam takala lut theya content hau tak te siamin mi a ang main alak khosak chhun zom zelani